Go-Kart Centar West. Na svojoj najvećoj unutarnjoj karting stazi u Hrvatskoj u srijedu 23. listopada predstavio je novo natjecanje Iron Kart Endurance. Riječ je o ultimativnom ispitu vozačkih vještina, ali i izdržljivosti. Vozilo se na tehnički zahtjevnoj stazi Panda Infinity Speedway. Vozači su za uvod imali 8 minuta kvalifikacija, a onda je uslijedila jednosatna utrka u kojoj su trebali pokazati svoje umijeće i izdržljivost. Utrka traje sat vremena, podijeljena je u 4 stinta i vrše se 3 izmjene kartova. Znači svaki vozač ima minimalno trajanje stinta, maksimalno trajanje stinta, uglavnom ima dosta taktike, skila i takvih stvari. Vozi se na 85 kg minimum, svako ko je lakši od toga mora dobiti utege da ima najmanju težinu 85 kg. Pa bilo je super, meni je ovo prva SVS utrka, tako da ovo je bilo jedno novo iskustvo, došao sam među već uigranu ekipu, ali lijepo su me primili. Oduvijek mi je bila želja probati ovu Iron Kart seriju. Prvi put je došla sad u Hrvatsku pa sam odmah iskoristio priliku da to probam. Bilo je jako zabavno, da se dosta poraditi na strategiji, ali sve u svemu jako dobro iskustvo. Uglavnom u Hrvatskoj se voze endurance utrke i sprint utrke, dosta rijetko se vozi Ironman, zato što je fizički jako teška utrka i prosječnom vozaču je teško voziti sat vremena ove kartinge na stazi koja ima dosta gripa i koja je fizički jako zahtjevna. Ja sam rekao idemo probat, možda neću izdržati, na kraju sam izdržao, svi smo izdržali, bilo je zabavno i evo, nemam šta za reći, baš super. Pa ja dosta dugo vozim karte, tako da sam navikao na ovakav format i na još teže formate, tako da što se tiče napora nije neki problem, bar meni. Iskreno očekivao sam da ću možda morati odustati ili nešto, ali u stvari sam izdržao puno bolje nego što sam se nadao. Fizički je ok, ali je psihički bilo dosta zahtjevno jer sat vremena voziti koncentrirano je dosta teško. Dosta puno ovo sve skupa vozim pa sam se navikao, ali generalno je naporno. Pogotovo za ljude koji prvi put voze, sat vremena nije baš lako ni fizički ni mentalno držati koncentraciju. Staza je odlična, meni je ovo tek drugi put na ovoj stazi, tako da nemam previše iskustva i ne vozim toliko često karting, ali sve oko organizacije i same staze i utrke mogu samo reći riječi hvale. Staza je vrhunska kaj se tiče layout, sve, meni je to domaća staza, tu sam skoro svaki dan, nemam primjedbe. Na ekipa u boksu vrhunska, sve štima. Oni najbolji uspjeli su u sat vremena odvoziti čak 52 kruga, a pobjedu je nakon intenzivne borbe odnio Dominik Orešković. Filip Jozić zauzeo je drugo, a Mikola Benić treće mjesto. Pa bilo je dobro, bila je dosta dinamična utrka, dosta nezgodno za voziti, staza je bila i klizava u početku, tako da je na kraju trebalo samo biti miran i voziti stabilne krugove. Mislim, ovaj format se koristi po vani već dugo, ovdje je prvi put, meni je to super jer se mijenjaju kartovi tokom utrke i puno se vozi, tako da meni je ovo draže nego one sprint utrke i nadam se da će biti još ovakvih utrka. Puno je vlage danas pa su dosta skliski zavoji, ali sve u svemu jako zabavna staza, jako dobra konkurencija danas bila. Pa bilo je dobro, bilo je klizavo, ali u svakom slučaju bilo je interesantno i ponovilo se. Vozio sam više manje sam, nisam baš imao ljudi oko sebe, samo su se mijenjala mjesta kad su ljudi bili u boksima, a evo na kraju sam imao sa kolegom borbu u zadnjih 5 krugova, uspio sam ga prostići, to mi je bio highlight utrke definitivno. Imao je plavu kacigu i ja sam znao da tu kacigu trebamo hvatiti, na kraju sam je uspio, ali nije se dao lako, ali uspio sam, evo. Bilo je dobro, bilo je dapače odlično, nisam očekivao da budem šesti na kraju cijele priče. Zadovoljan sam nastupom i pozicijom i sa svime. Ne mrem konkurirati ekipi s vrha, oni imaju more kilometara u nogama, velim, na kraju priče ja zadovoljan. Go-Kart Centar West već radi na pripremi novih uzbudljivih događaja, a želite li se uključiti u ovo ili neko drugo karting natjecanje, pratite sve najave i obavijesti na stranici gokartcentar.hr. Sljedeća utrka u 11. mjesecu je sprint. Biće 2 utrke isti dan, to je drugi format utrke gdje se vozi 8 minuta kvalifikacija i 12 minuta utrka.
i tu je dakle vozi se sve u komadu, nema mijenjanja karta, to je normalna sprint utrka. I 36 vozača može sudjelovati na jednom takvom eventu. Pa ko je god zainteresiran da dođe, mislim što veći broj to je ono bolje.